Study ta. Balag mag-cellphone. Study yapon. Bisag matulog, mag-study. Maligo, mag-study. Mag-ilis, mag-study. Suguon tag palit og mantika, mag-study. Suguon tag palit og lamas, mag-study yapon. Bisa magsigig yaw-yaw atong mama, study yapon. Bisag atong papa sige sugal, study. Bisag atong mama dili maglungag anang sayo, tuwa lang pirmi sa iyang mga tanom. Di mag-study yapon. Study. Mas mainaan niya. Ba? Mainaan niya na. Study lang. Lu? Chloe. Unsa man, Lu? Day, Chloe. Unsa man, Lu? Day, Chloe. Og pananglit gani unsay mahitabo. Ayaw gyud ibaligya ng yuta sa tulikod sa tubalay, ha? Ang yuta, Lu, nga naka sa likod sa ato balay? Oo, Chloe. Ayaw gyud na og ibaligya, day, ha? Lu, kay dili man na ato, Lu. Mao gani nga ayaw og ibaligya kay dili na ato. Aw na! Sige, isugid ang imong mga sala. Nakapatay ko, Padre. Uy, kay nga naman sab nga imo manggipatay. Ingon mang yun siya, Dre, nga na ako na'y Ginoo. Mao nga ako siyang gipatay. Aw, mao ba? Ikaw, Dre, mutuo kag Ginoo? Ay sus, naunsa ka ba nag-asa-asa ka naman ni Ana? Aw, Ug karon pinaagi niini nga bula kung kinsay maigo maoy sadan. naigo ka din, naigo. Ikaw ang naigo, Re, ikaw ang naigo. Ikaw ang naigo, Dre, ikaw ang naigo. Oops, ayaw anay. Time first.